Ibwaga sana mutegerwe wa TV nyonto bakutho kigwatanira pa utukire mubango chakugo kiaro kirirwa narwa ngakuria no agirite rito mbeto purity nguta na ntukwa narwa tena mugeni oroga ashugira rito yawe na turetwa tukiariria mantu ja Nthuki Imbithi kwitha egitea Aciari nyonto bara baingi ino kona muciari ari kurera thina kurera thina but ethiro ka ku adaptete kana ethiro muciari in fact nuria ukurerete so ekethe jojo ku kurerete muciari oku kana ekethe sister ku kurerete that ui muciari oku nontu kurera iku kutuma mtu akamenya ui muciari nontu kwina a lot of sacrifice na ibotho kusana we muciari kwethirwa ugi sacrifice your daughter your son and then tate ukuonera gitumi kana ariko no trash na nakuja akethro akiaragia buthuku kirigwe na igakara buthuku ni tukana tuna Nthuki Imbithi tugwina na thine kumira Nthuki Imbithi no ekeje twira nyuntu batutungo twatha tukiuga twetwingwa kada twantu bakuru I don't know antu bakuru baithara bakiti kuga thina ugwenu umire au na ndetu ngwa tutha tukidiscuss acha tumenyeka kama aturakurire muno ngoji ciumira kana ni aji karibu sana ira mutegeri rieta yako aya majito mbeta YVONNE GATWIRI na mini teenager bado yes YVONNE GATWIRI imbi ena thina kiri Nthuki Imbithi iyo teen bu tumburana imbi ena thina menya ndengenda muciari ethro aki understand nontu bwa mbere no ithro rejo no ugatithro gitethia muciari nontu aciari bara bengi batije mtu akinyirie kwambiria kinya adolescent kukinya jangi kwina hormones ire igaruka na muciari temenye yajua na behave ntona akithithio ntona aki ena tumitugo tukariojo and so kedra igitaro nde kokoro no kioro of course ugakura na negativity ri nyo ithro kimena muciari oku nontu nyawe ngo tuchierewa imbira thina kiri Nthuki Imbithi thai kwe batwe teenagers na we in general batwe twindeja youth thina iria twinio imwe mbele influence inakwanga the main point in everything no ethiro mtu nuje no ajaga kwira nije wetu unini mami okwatembera kintu ukamenya na ni mami okwatembera kintu no kuna that ka influence kale wekiro muchole ku wetana uo mena ndio kambia iko ka practice kwenu no kuna highlight a good picture kira kikongweria ni urantere thro ankiuga bwaga thro kendeke SMS gukurukira 40188 Gatwiri chocho irio turathithia no kana kaweru na are kana na etha imutage Gatwiri tutathithia nawe kana kaweru so iturathithia no kana kaweru na so Gatwiri ndio athiritie form 4 and so no kuona athiritie form 4 no ugatwereithia tu Aciari ni nini shida ariria kwethirwa kwina twambanirie na ntu bara bombete kutha bakia kuritwa ate kwa adapted kana we mtu ona anjuki monojo muthomithie ethiro ni chibo ugite anthomithie monojo kana mwalimu ona kuna vile athomithie monojo kana ethiro sister kunyo kuna sisters maybe wazazi awajiwezi kana iba pasire akwanthomithie my brother ojo kana another brother akathomithie the sister antu baba wona kana bakithithio garuko bwe kubuthuku kiri baraba kubarera wambere ukona mtu akujukia kenda kulera au ka kwendete tema na wi respect nene akuthithirite kwithirwa agikujukia agakuthomithia ku makosa jaria bare bengi bathithaia ikwithirwa after kurerwa wagwatagia ku irio nandi nagwe umba kubonya what are you telling me babuiba unandi no kona ko antubo bakethirwa bakigia disappointed na the people they raised of which sipwa tipo gata thai school chembeti kudara chike
Gitiio ingwa ndengenda withirwa wina agutea kwa gukunene kiri muciari uria ugukurera muciari no uria ugukurera by the way ketho utamenya muciari nae we Gitiio kiawe ni ukweja kitharimo kana agakwa kirumi and so kiri thaizi aritwa bombite kutha bakinga skuru ndingenda ugo we muciari butha gwikara ndi na mwana waku withwa ukimu understanding nya ugo ketho ukimu pressure because imbonete kwina Aciari very toxic ukethira mwana waku kwina uria ukuonia no endete nkuruki ya ure ongena ikutha kwina nandi mwana ura ketha kiumia mutwe kana factors ziri kuingi ona aja kagatwiri gituma babu teenagers bokomia mitwe ni kuringana na ora kuona na inya ugwa ukichiona iro no nje pointing eu ni mbele yuga Aciari kwithro bakifeva bamwe kwebangi ingi point izi muno nkaugira Aciari bekuru koro sikieni nije bamwe beta buma bageta na chole bao nau ukambi kuigo nande mtwerwa anga mwana okunda mbiko mona na bangania anga bao nande nije no withro we mwana achole bale gwetania na boko kwi Aciari baku achole bauti babega indi kwegwe achole bawi babega kwina benefit somewhere no kuona na muno ibethairwa against muno girls na boys friendship tute kugira boyfriend girlfriend girlfriends toliuga boy child lovers toliuga boyfriend friendship boy girl friendship I mean nande muciari etairwa nau anga mwana oku weno jana akambigo kuonia ukwina chole bo ba kuiba ukuthokia and so nukona so limwa ana iniba kugia na questions kwani what friends do I have to work with kwa na gukania mwana of which tutikurega muciari etherwa kirungamana na mwana we but imbonete Aciari baba ingi bakithawaki ukenda ni champion tu utapotea wewe mwalimu wa hesabu niko wapi whatever I've seen with these eyes anyway. Nande kudra muntu ntoreka atetoreka nyunto agwitane na mtu ende so na ende kwe kimero kiuganga mukondo akondokanagia na ju but arem agukondoka kinyoka muthiviate agakondoka ugo batiko karandira mwana waku uketha ukimwereithia please inkwenda ku understand uchore bwaku na purity imbibo aragia imbibo thithaia bubaire imbibo thithaia kwendera kuonere na a boy men mind chairman GATWIRI tuchicha women ogomba kuthokithugana ya he is a friend na the back of the mind of a man kunoro thugania and so ukona muciari wiona kigia anaogopa ukona akikira nyunto na kumenya at the back of arume you tekwari orongo at the back of their mind atije muchore a man and so ukethro ukiona rengi boyere achore rengi akukucha kuchire pole pole unajua akera nyabara bangi ngoja hata ifike miaka 5 hata ifike miaka 10 they wewe you're very innocent as women that to me to very innocent Mathali you are my friend nothing otege Nthuki but ukijikona mantu jagarukanira na ikyo gona Aciari bakigia kugukira but kire rwarie rwa Aciari menya kwena gukanwa kwena ora mami okuomba igukania gintu hadi unasema mazeka ameniongelesha hivi acha ni do venye nataka na kuna ora mbiko kwa approach kwira itogatwe this kire miaririe ndenge ndo twira miaririe riko potenda kuigwa bukiarirwa as teenagers nyonto ni urangariria maybe mto to age mate tumba tikwariria mwana we in adolescent ata understand mtu mwana urawe adolescent akamburia leo tunaenda na bus kamera kwani mnatembeanga mguu akadhura but nkeja hiyo kwera mto machua kono akambura imbinyengo kwera to the story we
ithire so ito mehariri turomenete yani boy teenagers wigitwe nya teenagers bange bara bagutumite kuja kwaria mantu sasa kwa wazazi nyonto gatwiri we atumi other teenagers eja kuga itobu Aciari tutombe kobwera face to face directly but atobwera tutenda urabo tukana yena tana una ndio kaora oreburu you know maybe it's such uncle get you imagine so ito merire tu nije mbere okekania mtu tebati kumukania za ukumukumania mbati kumela nije onija onipenda mama genkania untu na yigi untu akone very yes nukona agankalithia mbia kambira nukona aza naza sioni ukifanya poa ende nando ambero kembera eta nale angambi alafu nande nuija mero lebe kaira kachumbi kangi kachumbari juu ke au yeah nande menyo ukimukana ya sawa ibweka ku raise voice ukenda ona na ateti serious indi nawe akinyanto ange akalimit mantu jare akuga ageta nande akambi kumwira bati kwanza ikwambia ukwankwira ukamutetia akona enyewe mam na athuri alafu nande onaza wathithia buria ukunyenyekea nande ageta na gwikenda kwira ucio na ucio te ukugui ugetania na ucio bubati kwithro bugetania ucio tigwita bugwatenia uria bukwenda ntura yonthe ika nukona yeah so aya tutekire Aciari barabe toxic nuntu kwe Aciari baba ingene urotumbi kumenya bombite kuthabati sasa na bao bethera batiurira na bao ura kwagirite na beke ana bethera beke environment iria umba gutuma mwana akauga undathiria kuthoma ndona kinkuthiria university ambomerie ura mtuga ambomerie tu mimi ngeta mambitete ngeta na ate mbona kaba mpamberie kinyombe ntaka ngichwaga ngugi lakini ntenda nikiendaga na leta kwetha ukiona muciari akirira leta eti sijui ntira ithago ati anga ntiona kwa nyuntu ugwa kwina orothithirie mwana so ke environment toxic ndingenda utwereithia ura umbe kweta place ukethira uyu mzazi enyewe ana treat mbuga nonete achore baku baba inge bokurukira a very toxic environment na imuciari wengina na imuciari wedadi so kire Aciari bo mbukire mbere muciari nure gukurera muciari tigana na ora alikuza maybe kuna wenye uzana wanatupa lakini tuleariria ure gukurera so ibwe kuona ngabwe karika nayo mba kwetha kwina muciari we toxic atijare ona jaka na ndi kanko ndispereniana oni ndispereni kuthithia ende akarai kumenya kari toxic no kwerawa kurigwa itawa kurigwa ukarigwa kwe toxic na na kwena ku discipline those are two different things ko ka muciari toxic igitara onde kwa kinyamona akwira kwenda kwira ekwira no gua mwanka ka make other jarimo friends ja chore ba ukona mtu na boyfriend na mtu boku monia another environment area ta menyeria ukira kuna pregnancies inyingi so gatwe na to menya ka environment kana ka toxic environment re toxic kama Aciari anabali abengi bati umbai kugya open na Aciari ba Aciari be toxic that is ende ukethirwa we a very cool parent mwenye unaketi you want to listen to your children unataka kusikia imbi bathithia yani nande kwe baba inabatenda ikumenya results ciana bao inaba kinyanja ukaigwa tube boko inga sawa okabuchokete school sawa inate kuria imbi ukwenda imbi utekwenda agakunenge yani ateko mind kile mwana oya kuthithia ko ukona mwana ou atina comfortable na muciari we na mwana oya mwira gintu na nande aka raise voice kwewe akambi ko mutetia inata atekwenda kumenya imbi
mwana huyu akumwira. So you see huyo mtoto ataona hiyo environment kama nikienda kuambia mom kitu hanisikizi, ameanza kushout nini, how can I be open with them? So sinaona alafu owatonya nyomba uteke ukona gikaribu ega inake thithitwe kebo ega wena uguteta ukona nande mwana wakagia so uncomfortable tonto akona one thing aku appreciated na kazi yenye anafanya kwa nyumba. Secondly haskizwi. Thirdly the parent hata ataki kujua. Unajua di inatoa na au school ni wanto bakalande baka discuss uni yangu ile ndiletire nja results yako aki icho kiratumire ndakaranja ntina thimonte ntekumara gutege nukona thaindi ria ria thimu no ntuntu koi simu ni kila kitu. Yes. Nande ungino yakauga ayoni ndakinya njina atenda ikomenya kethro inkinyire kanti kinyire bunka kindi njana kumbona results ate kwendi ikomenya kethro kigerio turathithirie ka tutirathithirie we sawa nukona ukithikiria talks chianto bau niga wali muiba kuigwa that campaign mutiario ya tego care uria akuthithia school nukona. So they need that love, that attention. Kwa winya aritoi bakutha bakienda the attention ya kenda pedro bakigwa wow this is love. Nto okeza gwitira ki placing ukona no kwa attention. Nandizo ugonkeza ukamburi ulikuwa na nini kin exam nukona no ugoina no we caring na nkurukie mami okwanda kinya sawa ugo kinyango eta mndene nbezere okuthereria nyongo na wathambie nyomba na into eyo anything na kana eyo na ndi attention eyo attention ugo kethra uti kwa appreciated jana bara bange baigwa tunaenda home tunafunga nto bakagwa ukona mtu like betete utwe majani guketha guketha majani ndi gutithe na kuthithia ngugi taka kwina thina but gintukira wona gwa ukifika menya kunenya kono kakara ka ukuma skuru na otwangu kula chakula yenye nyote iriga you know relax afu rona no wikwe majani na je unyoga to gwire tukuo like mazi tunaenda nini tunaenda kuzi ndirando kinyanwirirwe kitati mndene kwevo by the way bakirirwa mwarimu akaringira thimu kana secretary okano akinyanja omwera uninde maybe ndemundene jura jwa ambuge kirwa akinya nete mundene akakethe umwire ountu ambedere na kethe tino maybe mwana atena thimu so mwankato manire. And so in your school kuna ka stigma kana ka umaza etete kuketha hii alafu nuje agitobe thero vangi very we no batomeuka igweja za ote worth of course kana wewe hata miwezi nikaribia ka unachunanga majani ndebo iba kana hiro bagukwira ya mama ntano ati yo man atunenda ndo kuchuna majani hata restingi nukona okay okambiko bae nande ni janta niko ende at the back of your mind nuje ya wanda era bwana no timao nande goko berama Anyway, tukuga anarwa turariria mantu jegie gutia Aciari na still kinya Aciari bedra bagitega ira rutererwa ana batikethwa be two talks kiriana bao mwana no ethirwe kuthugania kurima thugani tu mwana okwa kurima thugani jawe mantu jarathithe ya ne wa umebwa bukinyi akethra painga skuru ariranda na au tani akuranda narwa tuge bareinga narwa na ndeta oni na nyuntu atemeona mwanka bachoke ikitumiona naranda kwa mtoto wako na inyewe tetata kwa gutwaria murigo ona taoni te karake turabahinga skuru ile na opportunity ka gwetai tawe tu sasa uko we insecure kuko mu discipline te discipline gutuma mwana akimanira nyomba na akima ukimutuma aja taoni aja omwe
wabera na achore bete magunas atize exit atize entrance ote kia kumenya nonto ata atone supermarket za maingi omuguraira shopping tu ndukene ambere ukamukira karatasi na kiondone wamukia mwanka skuru and that's it. And so agikura rera bange bo pingana ora mto atonya airport wena weko pingana ora supermarket itonya wa you see iyo no kwana kwena ko please Aciari nenkira mwana ka freedom kanini ndire wage kinene kanini karaka gukaranira na bangi aigura bangi baraya muchemanio jwa ayuthi bagitigatigiro ayuthi itutigatigiri kanisa na atigatigiro kidogo teto okuma na wita ngucha kanisa na kamudelekara tutigire likonere etawekire mwanki kana ukarangire ovuto ta tukuraga edra gikarangira ni moe that ka freedom ka kega tika atigwana na bangi kwena bara ukona ibathuku utemwana muthuku my friend otempoli ya minda kwa ambi otemwana muthuku imorungu otoeka boega and so mba kuthokyo no oku no mwega we Muciari ukethokyo no oku no mwega no kona ongania no moe ongania o moere akaja kugura oku mwega utafanya nini? Utegukathithia kabukathithia thoni kana oku umenyerete onkara akagura ore omoyo twire kuona ni antu bakuru utawambia nini? And so kutemwana omuthuku kire metho ja mwathani utemuntu muthuku ka kumba gutho agitumenyera tukinyojo tukinyite na naro turariria mantu ja teenagers tukona kumenya imbi erana akebiongo bibi you know only I forgot indore imbi ere kira na avutinya generation erite kigaruka na mantu and so kwena ora mpumbi gutito kona buthoki na oni ntiko na buthoku nyonto kwena twana teenagers to teenagers to preteen tore njau omba kwethro okiario akorio jo amwera ojo amushokeria ucio ungi akithakiwa umenilenga thaiunya nyote kumenya uteri kulenga ko nya Aciari babati kutha bakimenya kwina aya kwina kuga ikulenga aya kwario ikwaria bothoku aya keke no tamato za kugaruka yani uketha ugitania mwana uria agwetane kendo tikejo kwetha ukimuta imbie kubuta bwe teenagers kimantu ra maingi ntunya bwe bati kuchuga imbie kubuta imbie gutoma as girls bedra bagichigera kire boys mtu akauga mimi sikizi mamangu sikizi daddy mimi sikizi shushu miana ni bo ndio kedha mtu amekuwa kichongumu na amekuwa kichongumu but in real sense kiongo ke awege ta kinyara batu turi kiona aya hogo titera maisha ya kubo thuku generation change every generation change yani ogole ndi gwetania na mwingi ule zokwethwa zokithithia utiko chiuria ichi batu teenagers tu antu au nani yako hivi adibe nataka kuonekana nini Pedro wete ko gya janani gotije kwa ole bethairo nice kwa no kwithirwe ina bare agia shenye amwe na Aciari ba ogona go nice bwega Aciari ba ku kemero kire kya na ale ndene ikyo baize no gwete ko bera yo mathe wakinyiko mweta mathe akau ko rampagire ndoni no rakinyire nice kwanza nande akiuga mwanki akagwata kamuteka ukakuga mwanki no rakinyire akagwata keninga teka muteka mwanki we menya we ate kumenya sheng yani iyo ni mathe ni mam imam tako mwagira ndoni yo father i dad we bo bate kumenya na umire skuru antetoire chora bweta uchiro punda la tumapikiwa punda da borugera mbi antigi Oni ndaburugira kontu koyo mburara tintigiri burecha no kuona we ate kokwata we ate iko gweta mutere koko leo nakula kokoto
Imaiga boleza kwenu. Yani kagoto iko bore Ko kwenda tu kompa ibisha ntore yonde no nande no kona eu yokelewe. Ende babu ibuize kwe akili ne tienu ikasheng. Ikasheng kale kuigito skulu na ome. Nande au iyo tatizo yokwezanira kwe Aciari na anabao tontolimo bateko get itogwetanye na generation mono tokoregwa na ria tumite. Kwa Aciari betha bakimenya kwina sheng niu ethirwo kiro itinije kwina sheng oka muri mbie unya wenda kumenya imbi kinya iko bakiaria beka sa kusama wigwe kweturie to kamuria we mchanura gwe mbere imbi kenda inya bakeja gukugutoreo uge abaitho na mbere gintuki gina tegikuga kwa una bukuga angaindira ere angambi Thaimwe tugite Aciari kinya bo batikotha bagitu understand and understanding muciari ni nene dira Aciari betha bagita parent meeting clinic days arito baba ingi barira mono na ndimenya ankwenda gukumta ukenda uga mono teu arito baba ingi they cry mtu tauri utirona eringwa but analia kulikuwa kwa mechapwa imbi tumana ndi atitobetha bakirira igitenera clinic day nuntu ai ina kofia bana yenyewe iretwa clinic day okumtu na mticinda no omenye bamwe kwewe urira nontu na kona kako disappoint muciari kwewe ngia kalira nontu kwa impression muciari athithia bole au aigwa results nokona nandi nokona kwebala nabo beta na Aciari bageta atasoma nokona imuciari nandi atasoma ni vitabu imukujele kote na jotogole uthome nandi nokona ko bamwe ibale bona bena muciari oya yani na feel my mother I'm feeling my dad due school fees nile intengirwa school fees gotekiondaga school ende nokona nako feel ko eu nembele eijele nande iyoria ukonda kwerere wethe roliti angajanani nande wa mbi kuigwa ule mwerera no riti no gwethirwe confidence in the mood netelente no menya alafu nande nuije ali mwira mbele mwalimu na nuije mwalimu nande takirasine nande bamwe kabethero bagetiora ya akirine so check the class na fenye mindo na kuanga hyperactive class nona ataanza kuniona aji ukona ande ewi reasoning ya kwithira bakirira and so rira nande Aciari beta clinic day babati kuthira bakibieva ate ugotegerete na bati kwithirwa kam akamenya nikiugo fail ku subject ici bwambere tu akamenya kenda nije ina muciari no akwe advice leyo mbigo gutethia ugokira tu ko athithia borea bwaraniria ubu bathatu ugo muciari na mwalimu bwega nokona ina ukagia motivated indi nande wete ko mwirania botho kuna ule na kumukuga siriji anja alafu nuize kwe clinic day wethera kwe mulito enyume kugeterete umau ko na kuigwa leo kwera no bothoku njao ike matha ndi no kuona yani ureta ntato chianje nya chukuru matinda muchethone no muchetho bwethero aju and kaubati kumwerithia nikyo go fail subject ici niki grade kwa ntu ithwa gaigwitia je bangi niki kwinama yani buka reason amwe reasoning okay bukethro kere agwa mwana kuno kamenya tutum between them wate a number 1 ja mwana ore ongi kethra na gererie kume primary mwanka thai ata 1 ethro tu emuskuma agia maxi njega na ethiro kimenya imbi mwana kwena parents nyabatize imbi talent tiana bao batije imbi ana bao benda beba sukumirike mathomo kire kintu kirate ombanya teke mathomo kire kintu kirate ombarenda maybe urenda kwa doctor na mucheri arenda wa wakili such things imbi to mother imobumena achore ba Aciari
you know, ukaigua tu mtu akiwa sasa hiki kimekuja nyumbani na yeye nyamu Aciari ayukaito karibu akiwa karibu na ara teenager okwa aliwo na hiki na ankero tumurugire chai nani munengeri mugate na munengeri mugate akara mugate wakwa any such things imbietoma ipumena some Aciari achore ba Aciari kwibora bega nte kwariria bara bega na muchore ora ora mora tu na mama ako hivi ai abana bako wewe nyo musabo kwa wikira chumbe cha hivi kwe rimwe itumena tilemwe itumena Aciari achore bamwe ba Aciari tonturi antu ethirwaga kweza yani betherwa tubejete kwika sinywa antu nukona like wina ate kuije bwega indi nang'ang'anire ku make a drama out of a small issue nako nambonele twetanie tina kwe akeja ankwire kana kang'ania kale getana yana nthaka iria ciaba angabao bao ndirabonere amwe na nandi inakuthukia guruka barago watene njara mami okuigure akambiko maka ageta thaingana nandi mukinyira nyani nkero tunda maka akuma thaingana ngakinyire kakambona na harua nukuona nandi nukumenya kwi Aciari nabo bateka mantu jara bakwirwa inabate ambete kuria Aciari kuria nabao kaina kwende ikumenya aima kani urongo nukuona ibatekere action papa nandi nukuona nandi anabao okumenya achore bara inyoro ega kinya point Aciari oku ateko gwitikia uria kubat nije kweleo gwetherwo na kabond fulani na Aciari na gukona kanaenda vizuri it's flowing ende nandi muchori ule akeza ukambiko na kabond kambiko chenchia nije Aciari nwe rimwina ate react ambere kamba yigo chenchia kaora reactions ciawe tigakwira kumethuka kumethuka ikuthukire nandi ikuthukire tuteau aya ndengenda withirokira untubo mucho kiri arito barabari njatha ici kena tumba kuthiria mubango jwetu ni untubo mucho bwiko umba kwithirwa ukira arito barabara jete njana bara already njana bara direct school jagwa because barabara inge batute Aciari baunya kethira tukutha tukiaria itubura to Aciaria itubutu tuteikire tuteikire kia tupure Aciari betu and so na tombe kwitho kwibera kirembera one respect woni na Aciari agikwa freedom kagwitikitie akaithro ize mwana okwa imwitikitie who don't break the respect the yokuaminiwa na Aciari baku ithro ukiba respect inankuruki ukibona ya what is right nije nalimwe Aciari ba kwe generation bate kumenya izale kume za kwithro za buina izeko totibu ko ukionyesha in the right way si kuonyesha na iwe madhi atushikanje chenye na kushow onyesha na respectful manner you respect them bakwa freedom use that freedom vizuri don't misuse the freedom na Aciari nabo bethro ba ki understand na ba inankuruki mono tonto this is a new generation changes are here changes will always be there azitaishi kukuja so you understand them the way they are aya iboga sana GATWIRI nyontuba kwithirwo gikinya kiri studio chetu nikenda tukomba kwariria mantu jaraja kuthangikia Nthuki Imbithi kana teenagers na pre-teenagers uketha kwithirwa wi muciari una no kwithirwa wina mwana wi teenager kana pre-teen ithirwa ukimenya lugha ire ukaria ni ura muringa ire tuma ari mwana munini na ipunguza ithirwa ukikaraga then we ntu ni mtu kuigwa ai indirakurire ntebati kwarirwo so uketha ukimomenta pole na gwita kwira achore baku mantu ja mwana arandemere iwo getagitangaca nara no ithire mwana oku iwo kwirwa no muthuku nturene sindio ama na unge uongo yes uketha na tena ro tena ta skuru kana kura tere jangania you know
such things nya muntu ajetwe na aratere skuru nyuntu maybe agukara 1 week nja na ndi gukaa na ndi ugotikorobua utikoroitedia na gweta kwira arimu a lot of things unnecessary things intobia njanu ikirie chukuru ai kwaita mono aka victim wa mantu ja mainge atena there skuru nyuntu of course kwina tobara ba kwitwa bono no bakero uya takwaribu nyuntu go we muchiari wetera wikia ntuto nara second weta kwira arimo mwana wa ura kwe you know ukiwa kuko mo discipline that toxic mwalimu no newe ngwa manyora nkambie skuru te ukambie bunja so mwalimu no newe ngwa imbati kora mwana wa shokalante bati mantu zazamu edo kimenya mwana ku mwere wewe ngo menyoro ka bivu o myaka mutoko na aja na romiri mutwe ndemwe tate umbitika ndemwe ronto ate umbigwa so kada ithimo okaba atanya thimo for 2 weeks okabera rere ni ronkwenda na ndibwa mbiri kuthoma wena nini eku but tuweta wiki mantu ja skuru wiki ya chore baku mantu jana baku riu choka uga muchore ngania na ugira mwana kwa na kadi ni wengwa wetere wikia hello so tumenyere sana na aciari bethro bakimenyera nyetu nyotwao tukutha bukiuga ana bara bangi bathuki nyuntu tuciere muraika na nkiugo kaire na abwe ana teni aciari benu kapisa te ya muciari oku mwende na muonie love no mukara yoke muragia amam na tewenda ankara adadi na tewenda uninkara na tewenda inyakada muturire jwakwa tukara uwo kwenda jukara na ta unina eura nko behave wenda unbehave ugo murite wetera na ndi agweta njo ankwere njo kwa tumantu ngona tutebui muragia tha imona to kwenda yani mbithro angikara na ugampinyeria wende gwembira nkathithio uroko kwathika trust and obey nuntu there's no other way to be happy in Jesus. Rito mbeta wa purity nguta mubango ijwa kuguke tukona na igitene riu renge mwathani akiendaga.